Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajing ang not balas lembha jong kipat ba nong sosnong jong kasnong mukham kabadon hapo West Gentles District banyo ino ya kasurok rong kalawan urlong hadien ba ka Additional Chief Secretary jong kasurkar jela ka kong Rebecca V. Suchang haka arpun reutrek mentau benai rempang araja arpo kalalej bo yu mau nong rem ban sna ya kasurok rong haka ni kasnong kabajrong kumbalai kilometer ya kabalamang pisa R. Prapo Klor Tingka lengba ka skim RIDF. Hakan ni kesengi lai don langru UMLA kamu kayau uba Nujor Ki Sungo u Director Ketnat Tourism uba Cyril V. Dingdo ka Additional Deputy Commissioner jong ka West Gentles District ka kong RS Manar u MDC uba Winning G. Sungo ka Officer na Ketnat Tourism jong ka Gentle Hills ka kong SD Shila u Block Development Officer jong ka Lashkin CNRD Block uba B. Langbang u wahe snong ka snong mukham uba nyau bat ki ombon bat kiwi-kiwi. Nga oi pi ni por la dam em gajing kristom lang yong gini gi perlok officers kini gi jing kwa la ne gini gi jing ang not yong nga yong wom urlong gi langba gi jing em yong ipun Rebecca langba gi jing kristom yong i sar pi armarwen bun gi jing irap bun gi skim go per ki ngam ju poi perkhat uyo hanre de yo gi kanuksa gini gi surok RDF Kawadayu husnam numta husnam arajar khat pra khande kajing skir ka baha yung ikam ki MLA to kawi ka surok uwi MLA hanres nya kumen wong ipi walang ba kajing yarap yung gapun husnam arajar khat pra ngada yo artali surok RIDF kawi go yo hita hachnong mukro bat kawi yo hini hachnong mukham kate to kajing le baha yung pipun bat dang tene dang wan ini ta na yoksi Hagobo munong rimi ya kawi ka skim tourism hagador kamwa chipau klor prabnyau lak bali gani le womye ulen wato ka jingkre sitom yong ipun nagate daw yo I gatai project heta hayoksi MG bon gilat luti go pidep nyo pinga bat kikam gijam mangi ko lai bat ko lai ranti po constituency barkam jole hejing ito wais sar marwen ya kajing irap ko sebun yang pisah ngam ye mulin kat kauman kat teh jing to wi surok hapo janti jan nur wong wanga to watam na perli nyaur ki amale go yang hapo janti nga to yo bun bha ki surok hapo konstituensi hapo ki sisnem hapo ga arsnem kat kauman katil kamun khatsan deli surok ko ide yo sanction ni hapo arsnem yo ikamwa Hadok kharsan deli ki surok ki ura sang pungkre hagi chnong goper dang tene wan sita de em gui ki surok kurang dep wat iu pen mena wa katai ki surok ke wasdang na do na bir hado sapai katai kat kaman kani de khut tendarika hagador guan rupo le klor barkani le upen sia ho pedi yong pi ki nong chong chnong gumaya wala dam em de jing kre lang oi sekretari yong kapidiludi sar marwen yong gani surok man go tangkam jing yo yong pho don hi hanrei leng ba jing kre lang yong sekretari ud penyo nga galat uti siang komen wong ipi hagani gesngi wa ye gata surok le kat ka man ngati khut tender bad hadin kat tu kan ipor yo ti tu pen kre no ika habangis na surok gin pej bangin senada ke surok ke babah gin ensure baka quality kerparna do SI di baro nai SDO ki overseer ke badai pej ke surok bagin sobaban pej bay ke surok senah kerkom banne berkeban nom jotang hadin katu ni senam markum kini jai skim nginom yo man kapor ka surkar ka duna pisah marbon ke jinung kam keleng-keleng Syawes Kasil Syabhoy Syagaruils jing don kam pisah ke bang nyimla ban mudur di Additional Chief Secretary Bapak je Finance Institute bhai kata ke jing bun kata ke jing don kam jong ka pisah de ke jing yo jong ka state kam da bun hadu kata
Di kumta jing kerpat jonga nak liang department, bad nak liang jong kasnong, bad pindia pedlang, bandau ne surok bang isna bah. Kat kum badon haka sanction estimate kenang bakan ne, bad long jing mentoi. Hakibabun kisnam bandangwan. MGW ka institute po India wa Top Research Institute ko le research upet kanu I jing mentoi yo phi le wan ka surok the jet ka the institute artli gichnong gwi ka chnong go em dui school mem surok ni te em gwi ka chnong ko wa em surok the na pet ko de na le ka nak ka survey chem go wa ite chnong wa em ka surok raman develop ni raman mo develop raman roy raman bhai bani ti chnong gom em surok memang ngom ke school pen roy ka tangwa la de em ke surok wa ke school pathan dang he chu ite jing develop yong ka chnong I wa ni kong do ka priority yong ka government yong I to wo pen yo I kini surok yo phi ke jing mentoi wo yo na surok ta kani to ka first priority yong sarkaro katwa em puisa wo penpoi ki surok ya cheki chnong waro hi de kam ta yoro lam kwa yoro yo ne ma wa do o phi wi to phi te yoro phi tang wa ka jing ka kami o to ko bon bahasa ki di asnem ki wa du asnem de yo kan niu pen boy to do ha mukhap chewi le ha constituency u ki surok to yo ro tang wa to yi nga yo kan ni ka juk ro hi ki emde de le ki am ni yo roi yo par ka chnong la yong phi yong pi